Kapitan Inteng! Isungarod ako nakken kaajakon kaya ti makichismais. Tanaga dun ti marites dito'y barangay tayo. Nay, kat anya nga ron ti kayat mo asawan nga eh. Kayat ko asawan, saan ako nakanayon nga umay dito'y tersina. Taapay mait. Nagado dagiti umay amarites dito. Wen nga rod, adudan. Pasaray 5, pasaray 10. Imbag ano gumatang da. Gumatang da magkiday. May bus at ilakok no may da. Kahit siyak ngay no umaya. Puro utang mat, no sika. Sapay umabot iti makatawan sa kagbayan. Diyak man la umayan tanay. Mababain akong maray. Ay, kadakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Kahit maudi nga ron ngal daw mo dito yan. Wen maray, pulaws, saan akon nga umay. Nagmayaten tuyang. Daytan, ti kamayatan a desisyon mo. Saan ka na mapanagistambay di tirsina ni Marikwanang? Wen badong. Nasayat mo, tano mapan ka di tirsina na, ijay mo niyag malmalam, di kan agawid. Kat siyak nga asawa, mabisbisinan ta di nakilutuan. Saanen ama pasamak dayta. Makaluto ka mat nga rodan iti husto nga oras. Katwan na. Malinisan mo tanda ti balay, tanay, nakataptapo kain. Wen. Kahit, asino nga rod itan, ti mapan gumatang iti kasapulan ta. Ay katsikan na. Sige, siyak nga rod aminan. Talaga ajakon kaya tirumwar. Hay, agkaiwara dagiti maritais. Siyak to pa iti istoryaan da. Narigatan. Tuyang, tumanalyaw ka iti tirsina ni Marikwanang. Nagado a babae. Maritis amin dagita. Wala. No anyaman nga tana, tis istoryain da. Ay, ako ray ka man ba daw? Ninsamot mariba ng jay may sa ijay. Wait, isaw ngagpaisaw. Ha? May samutan amaritais? Kawatan na kastan Ay, paliiwak man. Oy, di mo tultuladin ida tuyang. Si Mina ka lang arodin iti grupo dagiti marites. Iswaadi mon sobyan. Naulimag manan dito'y tersenak maray. Wen tanagawid gaya man dagiti marites. Naibusan da iti istoryaan. Kunak man numapanda agluto iti kanan dagiti asawa da. Papatsam mo na kita marites. Ay, no siyak mare. Saanak ang maibusan iti istorya. Ay, ada pa istoryaam aya. Ay katado Naa, kunak man nun alpasan ta nagperiod kamot itayan. Ay adda pa'y tuloy na mare. Nagatidog mo day ta nga istoryan. Awan samot pagpatinggaan nan. No kayat mo, ituloy ko pa'y jay istorya. Ay, malamutan, maray. Nasa papay. Apay di mo ilutuan ni Kapitan iti kanan na aya. Ay wanan niya. Ay, agawid ka pa ay. Sige mare, masapa akto nga umay inton bigat. Ado, ti istorya. Mangantayaw, nantay. Agluto akpay laeng, kwarog. Siya akong tinaglutaw. Tas saan da ka mauray kini angkal. Win nga rod, na malumanak meten. Mabisinan ni angkal kaw. Agong ungay. Permi Ay, imbag nga rod tada ka nagluto, kwarog. Nay, addamanan ni Mariba ng ijay tersina ni Marikwanang. Win nga raw, inaldaw ditan. Agmirmiriin damag. Sigurado, agmalmalamanin dita. Ay, ibabawi kung di imbagak asaanak amapan ijay tersina ni Marikwanang. Apay ngay, Umapapalak nga raw kin ni Maribanang. nagbit mo tanyag baliw dita panunot mo. Ay, mapanak makimerienda kin ni Maribanang. Ay,
Kahit anya ngayon tinapasamak, Maray. Ituloy mo na dya istoryam. Ay, mabit laeng. Tani, sumungsungad ni Marituya. Nay, umay magayam dito'y tersenak. Kunak man no kuna naasahanan nga umay dito'y. Umaymat. Sigurado nga umaymat makiistorya. Nay, Marituyang. Kunak man no kuna masan kan nga umay dito'y. Ay, Maray! Imbabawi ko, unday ta nga imbagak. Nakita ngamin ni Maribanang. Ay, kahit agtugaw ka dito'y abay ko, Marituyang. Tagistorya ta. Kaun, makimerienda akmatan Ay, katuwan ka. Nay, Marikwanang. Ikam ni Marituyang iti merienda na. Sigay. Ibagam na niya ti kayat mo a merienda, Marituyang. Agyaman ka, tada mangilibrikan ka ita. Ay na. Nagmayat gayam ti mailibray ba daong? Asinaw, tinangilibrikan ka. Ni kumarik abanang. Di ka lang mabayan niyag palpalibre. Kahit kumarik mo. Maudi dayta na. Na, apay kumaamaudain. Numakitak tumanin ni Maribanang amang mangan inton bigat. Ay kit mapanak tumanin agpailibray. Nagpuskol dayta rupam. Kumarik nga raw. Kung nagmanok ko na masaan kan ama pa ni Teresina ni Marikwanang. Nagbalo nga raw daw ti panunot kaw. Ha? Gapula, ang iti merienda. Libre a merienda ko naman. Ay! Papanam, nanatuyang. Di taman tersina ni Marikwanang. Kapampanaw lang dagiti marites iti tersena na. Nagaduda. Ay kit mayat ano pimanaw dan. Kasla, dasamsambutin da. Ni kumarik abanang, sigurado amapanmanen ijay. Diyak mo nakita ijay. Nala daw siguro basta, mapanak agpailibre kin ni kumaray. Warag. Abayanday. Dito'y kapay labalay. Tamapan kami ag-date kanya uncle mo. Aya. Wen, edit na kano ni uncle mo. Ay katuna. Tapnusan la aday tamakis istorya iti tersina ni nanakwanang ti ayan maun. Inal daw kay jay. Isu amay isa kamot nga awagan da iti Marites. Ha? Isu amay ata i-date na ka ni Uncle Kao. Sapay ko matabagbagaan na ka iti panag-date yaw. Pagpalibriam kumangay, awan ni Maribanang. Ha? Na, apay nga ingata. Nauman nga gisi istorya. Ay, ni kwarog ti sumungad. Ay, agdamagakman kan ko na. Kwaraw! Apay nana. Ayan ni Antime. Pantay di balayda Saan nga tanga umay dito'y tersina ni Marikwanang? Saan? Tadda pa pananda ki ni Uncle Kao. Ha? Sa dinungay? Ag-date da ka now. Nangag mo, Maray. Ay, awan nga rod ti mangilibre kanyak. Ano kasta? Akat agawid kan Ay saan? Urayat dagiti Marites dito'y tersinam. Awan da mo laeng, sanda ngay mimay ditoy. Napanan nga tandagita Marites. Jak amo Tainal daw mo ta nagaduda nga umay iday. Ita lang nga awan da. Unay matanday ta tuyang. Malumain, di matla agawin dahin. Nakatugaw matlatan iti tersina ni Marikwanang. Ay, agure man tapok kawak. Tuyang! Tuyang! Ay, Diyos kay. Di pa'y tumalyaw, mate. Di nakatanangag. Winaw aging tutuling manahin. Sigala ang ti Marites ngay may dito'y tersenak, Maray. Wen nga raw. Anya nga tan ti mapaspasamak kadagiti Marites. Naglumlumangan da ngay ngatan. Nay, sumipngatan, Maray. Nasa papay. Kan itay paapukpukawan na ka ni kabadong. Di mo mangagaya. Nangag ko maray. Ngam aging tutulang aklaeng.
Agawid ka kanon, tayong kagluto. Sige nga raw, agawid akaw. Umayak tumanin inton bigat. No may adag iti mariti sa padam. Umay da, sapsapa ito. Apaya di kagsasaaw ba daw? Diyak kaya tagsaaw, tamakapungpung tutak. Adun adara sa pinukawan ka, di ka pala agawid. Yak nangag ti pukaw mo. Imposible nagpig sa ti panagpukaw ka. Di ka din agong unget ta nagawid a muteng. Mapanak man nagreklamo kin ni pare inteng. Ay di mapangkalat ta. Ireklamog man dagiti padam ngagmalmalem amakin in istorya. Ay katanya ko mati aramiden ni Kapitan kada kami ngay. Dusain na dagiti marites akasken ka. Umunag ka, kabadong. Aday di opisina ni Kapitan. Kunak no awan manain. Ada. Inak man ireklamo dagiti nalaing asumarita diti barangay. Dagiti marites kunam Wen, isuda. Apay nga ireklamo ida, kat may sama ni tuyang mo marites. Kaya't kung nga rod nga ireklamo ida, taday tala agmar marites ter aramiden da. Awanain, nasulbaren ti problemak. Anya nasulbaran nga ibagbagam. Ay kat nakasarita kun ani pare inteng. Bagbagan na kanaw dagiti marites a perwisyo iti biag dagiti lalaki nga asawa akas kanyak. Kahit, Awanin na. Saan kayon ang makapagmarites? tila ireklamom si kabadong. Isulaang matiliw-liwak tag marites, lapdampay. Sobra ka mag. Tay, rumwar kayo ta, ha? Sa nakarumwar, tagungat ni uncle mo. Una, tadagitin tupay babae ana isem nga agmaritais, inungtan na idamain. Inungtan na ida? Munan tay, kastoy timbaga na. Sana day tagmarmaritis tiun unan niyo. Tulungan niyo kit di dagiti asawa yo, kan dagiti anak yo. Una na. Uray mula imban nikas. Kastamot nga minti panagunget ni Uncle Kao. Uray la dumakkel dagiti matana. Ay, una yan. Ket bantayan mi kanaw no adda dagiti mapan agmaritais tapagawidan may. Bawal ang ti chismis dito'y barangay tayaw, antay. Ti problema ita, sa anak mo't makalako kwarog. Amumat, akaadwan ka dagiti customer ko kat marites. Mabalindalat tamat ti umay gumatang. Sakbay nga minagumatang da, agi istoryada pay. Maurnong dan tumutan no da makita da kakadwa da ditaw. Ngam itatayim bawal ni Kapitan Tagchismes. Awanan ti gumatang. Nimot na natuyang ti umay gumatang. Umay laang man na naguray ti kakadwa na Pagarup na siguro akit umay ni Antime. Pinaritan ni Uncle Kao. Agtrabaho kanulangan ni unag ti malayda. Waraw, ni Antim ngay, nalpasdan anagday kin ni Uncle Mar. Sana nga umay dito ni Antay. Na, apay ngay. Imbawal kanungaminan ni Kapitan dagiti agchichismes. Ha? Binagaanan ni Uncle ko dagiti maritais. Kasano kayo itan ngay maray? Ay mabalinti umapilakin ni Kapitan. Padasam lagta, agpakaasi ka. Nangabak ka, badong. Talagang imbawalin ni Kapitan ti agchismes. Very good! Na, talaga napigsa ka kin ni kumpare ma. Yahoo! Iyon na yan. Tauray ka la lumagtaw. Naragsa ka gayam. Anya langan ngay taramidak ngagmalmalong. Ay katag tinulong ta. Kastamot at talaga dagiti agasawa tuyang. Saan aji makichistis Mr. Aramidam tuyang. Nay, papananyo kan ni kabadong maray. Nakaigam kay mo titi basket. Mapan kami ijay bangkag maray. Dahito basket nga igam kaw, kinargaak iti balon may. Ijay kayo na mangal daw. Hey, wan maray. Ay, wan gayam.
May dagiti marites dito'y tersinam. Saanen? Makitkitak mo't idan at tumultulong kadagiti asawa da. Kan dagiti mo't daduma, aw-awiren da dagiti anak da. Kasta aya. Kat si kamat, tultulungan mo't ni kabadong. Kahit ni kumarik abanang ngay. Tultulungan na mo't ni kapitan. Ay na, nagsaya atin ti kastoy abiyag tuyang, naimas akanayon ti sidata. Ay, tuwan na. Kasano nga main kat masirib da, badaw. Wen datan ti kasiriban dito kabildatan. Wan Sige nga ruden tuyang. Mangan kamutayin, tapno makainan natamutayin. Kahit masapat amanan inton bigat arumwar. Wan badaw. Ay na. Ay, nagimas ti sidaan ta. Fried chicken. Wen tuyang, ay nakasti kumakanayon. Wan kastoy akanayon. Gaputa adda trabaho ta. Ay katun atuyang. Anya nga tanuin naggumatang ita arabi iti arak. Daytay kumaredwain. Amangan nunangina mag. Saan? Tay nalakalaing tigatangag. Ta uminom taman ita arabi ay. Tapno makaturog ta dagaw tuyang. Barikwanag, nakitam ka din ni Marituyang. Saan nga rod mare? Jak makitkitan. Pahinga ta. Amangan numasakit. Ala, mangrikap ka, Mare. Tain ta sarungkaran, ije balayda. Ha? Saan ka de, asigo na kastoy ti aramidan ta? Ano di ta makitkita ni Marituyang, inta sarungkaran. Nga uray pa'y mangrikap ka dito itersenam. Ni Uwan, maray. Nalangaraw mabitlaang tamang rikupak. Tain taman sa rungkaran ni Marituyang. Nakakandado mo tiri daw da Marituyang. Win nga rod. Napananda nga tangay. Ay, uray tupay ni kabadong kajak makitkita. Uray siyak, Maray. Adda nga tatrabaho da. Anya ko maatrabaho, kat saan damutan nga agbangbangkag, tawan pagpuunan da. Ay, nalabit nga da panggedanda. Isu nga inal daw da arumrumwar. Mabali na kasta, Maray. Nala, intan maray. Baliwan tan tumanan ti umay. Bareng maranaan tan ni Marituyang. Tandaan nam dito akayaw tuyang. Kainton sumipngitan. Dito'y tanto nga kita. Nawatam? Wan badaw. Mala, agsina tangarudain. Agpadaya ken agpapagatan ka. Ta agpalaod ken agpaamyanan. Okay? Okay, badaw. Amom Jay, nakitakda na natuyang ken tatapadong iti parbangon. Ha? Parbangaw? Nakakitaam katakwata. Naglugan da iti tricycle Agpailidan sa, Jay. Malagi pong agpaiswaw. Apay ajak makitkitan ni tata ba daw? Panagkunak. Adda trabaho da ije ilay, Jay. Iso asaan ta makikita ida. Di nasayat no kasta. Tadikat kanayon nga umay dito'y balay ni tata ba daw at umawat iti taraon. Uray nga rod ije balay may, kanayon nga umay. Agkuskusilap lang nga rodin ni tatangkaw. Saan lata makadlaw? Nalabit nga da trabaho da itan. Iso adidan agdadawat iti kananda. Nagsayatan nga no kasta, Jay. Nakainanata mo tayo. Intan ni kusina, tagluto ta. Tadito'y ka namangan. Kan itad kunto matan titangdan mo anang tulong kanyak anang ayaw. Wen, Jay. Mapantang rodain. Ngay. Mga anak inteng. Aguray ka. Arak mo't day tayo gamaw. Un man taawi sa kumani paribadong tagsat kami. San abali tadamat ginatan ko at tanpulots. Anya asya. Kwa,
Saan kami ngagbartek? Basit lang. Sige. Ang awan ni Pari Badong, nakakandado ti balayda. Da, napananangay. Una niya, nabayag adyak nakikita. Ada siguro trabaho da kan ni Marituyang ijay ilay. Iso akanayon da amasapa arumwar. Ay, nagsaya atan. Ang ala, saan ko pa'y nga raw, alokatan da ti anak, tayo ray ko kani Pari Badong. Ay, adalatakan ka dayta. Kaya pulutanan mi kuma. Sidain talangin dungo. Gumatangak to iti sa bali. Sige, intay. Maragragsakan na ka talaga ka ni Pari Badong. Tadagaya mong trabaho da nga agasawa. Mayat! Sandan nga agbisay. Kasan nga kumatoy nakakasiya paswa. Limusan na Nagpiwis tangiwat mo. Limusan na man. Tapno aday gatang ko iti kanya. Bagpay kanyak talakaya kon. Ngam napigsak pailang. Isuwa sige. Ikan kay dilimos mo. Mabitlang takaw tak tipulsak. Adoy. Ay, agigyaman na kagsat. Talugasot dayta. Imbag lang ay gatang mo iti kanem. Sige, nakon. Yes! Talugasaw! Ay, yes! Palimaos, pasang, kasyan na kuma. Ha? Kasapulak ti pagplitek. Agbakasyon niya minninanang kuya sablan. Kahit di nakmaisuraw tawan pagplitek. Siyempre, kaya't kumati sumuraw. Isong agkidawag itilimos, basang. Ha? Agbalan samot day ti alakay. Alan basang. Limusan na kuma. Maasi ka kanyak. Sige man laangan, mabitlaan. Oh, ato ti paintay. Ha? 20 laeng? Ay nayunam kumapay iti may sa 20. Ha? Sige, dayo na kun. Kaasi ka man. Ay, kasyan na kuma. Limusan na kuma. Basa. Sana kon makatrabaho. Iswa limusan na kuma. Kasla napigsa kayo pa'y mat, nana. Nakapsut ako na manggod. Napigsa kayo pa'y mat iti panagkita. Nga uray kubo kayo, nana. Nakapsut ako basa. Diyo ka di mayunat day tabukot yun, nana. Ngamin, nakadumog kayon iti daga. Saan nga rudan, basang. Kasla nakapugiit kayon, nana. Unrud, iswa limusan nakman basang. Sige, mabit lang takautak ti bulsak. Aha. Oh, at titulong ko kan ka, nana. Sa nga gasot. Ay, giyaman na basang. Giyaman na kunay. Ala, inakon. Ay, daklat at isang agasot ngayon tinda. Ay, lalaingak pa'y tiagartay. Tapno adaw ti maasi kanya. Kay, ikubkubuk pa'y. Tapno adaw ti maasi kanya. Aday ta.
Kubuak unayang na! Palimos man, padak alagay. Ha? Sakti pagkitawa mi ti Limaus. Si kangarod, di masabat ko. Mala. Tangay nakakaasi ka. Limusan ka. Imbag pa'y kanyak, tadapinsun ko. Agamanak no, kasta. Ikang kay ti duwag asaut. Mabit lang nga. Oh, atoy. Agyaman ka, padak alagay. Ha? Nalintag ti panagsaam. Hindi to tigargar ka itay. Ay, kastuya ka talaga. Ah. Tigar-gar ka naglimpyo di boses ko. Aya. Malangarudan. Innakaon. Tagur-urayin kanyak jay girlfriend ko. Yay. Tiske, nalipatag matay. Dandani ak nabukeng. Imbag lagi din takila at ngintigar-gar ko ti boses ko. Kadinak nabukeng. Ay! Ayos ba daw? Hap. Ayos na ayos. Ang saya-saya ka. Adda na palimusak a 700. Ay, ure siyak tuyang. Hap. 600 mat kanyak. Ay! Ayos na ito yung atrabaho taba daw. Ay, katuan ay, nagrigat ag artista. Agasam tag pilay-pilay ak pa ya magmag na. Kan itigargar ko pa iti boses ka. Kasta nga ron ti kinasirib ta. Mayato yang. Iso nga ita, adamanin insang peta na imas asidain ta. Bangaos. Agsigang taman itatuyang. Ban ba daw? Mala, ag tinulong tangag lutaw, tanay, rabieng. Ano to yang? Tataba daw. Sa dino ti pagtrabahuan niyaw. Kapay nga inal daw kayo arumrumwar. Kan parbangon pa'y nurumwar kayaw. Sagat ka na yun kayo amarabyan. Ag-drive ka gide, kwaraw, di ka sumanaw. Ato nga minti makadlaw, tataba daw. Takanayon kayo nga wani di balayyaw. Di kan sumanao ko na, may. Abay, nakasaya ti agdamag. Kituan, di ta pa nagmanihawm tinto na rem kwaraw. Mawatan na ka day. Ala, nagulima kak manlangan. Ang papapanan nyo ka day. Taparbangon pa'y lang kat rumrumwar kayaw. Sumanao ka ta. Mabalin ka diti sumurot iti papapanan niyaw. Saan na mabalain? Agulimag kan kwaraw. Ito pa masurunakin ka. Damag ka, damag. Makaringring. Palimos ako baknang. Palimos. Ne, kasla mailasin ka. Siya. Sika tay bakat nga inikak itilimos di tadaya. Idi na minsan nga aldaw. Asus sana siya. Ito limusan na kumaapavak nang. Wan, sika lakit di dayjay. Nga maguray ka. Apay nga agpiwis ka mo ton. Sana sakdan siya. Apavak nang. Sika dayjay, nasabat ka iti dalan. Katita, nakadanon kan diti compound ko. Sana siya dayjay. Alimusan na kumata na phone. Sa bagay, adu ti manglimlimo ka dagitoy a panawan. Akampay idi, marigrigat daunay, tagaya man nakapigpigsada pa'y matamanggad. Kasta dagiti nalaing, ama nga lilaw wakaskan ka. Inikan ka idi iti tanlugasot, tamasyanakan ka. Ngamita, sanan, no dikat ipapuliskan. Gaputa day tamang laklakat ang mom. Payman,
Taumawag ak iti pulis. Taumay nakatiliwan. Tay cellphone ko. Ay, saan ka di aapo baknang ay dinak ipapulays? Oh, makitam? Ah. Limpyo ti panagsaom. Ha! Day talamang laklakat ya mom. Ay, sigay, apo baknang, ay, sana kung nagkidaw kan ka itilimaus. Ay, Mabiit laang, mabiit laang. ha! Pinicturan na! Wan, kat i-post ko iti Facebook daytoy. Tapno makita da asika, kat manangan lilaw. Ay, saan ka di aapo baknang? Saan ko mapang-asay? Saan apo baknang? Pues, isardeng mon ti agpalama. Agtrabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka day tamang laklaka ti mom. Ay, uwan, apo baknang, uwan. Iti ka nito ang makita ka pa yan. I-post ko na talaga daytoy ladawam. Ay, Kat si kantumot lahang tinakababain. ay, uwan, saan ako ngagpalama, apo baknang? Saan ay pang-asay ta di mo ko maipost tila daw, hak? Saan ko maay? Ay kamatang tuyang. Awan iti oras ti panagawid ta. Inawagan na kaon. Tagawid tan. Apayaya. Ay, kuha ba daw? Agawid tan, tadyak kayatin ti agpalama. Anya? Intan, aglugan tan iti tricycle. Agawid tan. Ngam sayang ti malimusan ta ita. Agawid tan nga rudan. Isalaysay kuntukin ka ti amin inton nakaawid tan. Alaman langay. Alang arudan. Agawid tan. Uwan ba daw? Kasta tinapasamak. Ay, pagyamanak laeng ang tadi na impos iti social media jay ladawan kaw. Aya? Ha? Santan ngagpalimaus, amangan nudakdakes pa iti mapasamak. Ngam sayang, Mike. Naglaka pagkwartaan. Saanen? Tinasaya at nga ramiden ta. Aglako talaengen iti merienda. Ket agpwisto ta di ta paraangan. Imposible nga awan gumatang. Anya? Wen badaong. Sana balay. Tadamet basit kwartata. Dayjay ti pagpuunan ta. Tinalimlimusan ta ana urnong ta. Mala. No day tati ko nam. Sika ti matungpal tuyang. Ay na! Nagpasugayang tinadamag ko nga aglaklako kayo iti barbecue. Kan merienda, paray. Wen pare, nagduduma tila ako may kinituyang kao. Barbecue, fishball, kikiam, kanda duma pa'y paray. Ada pa'y pansit kan ginataan. Wen no bilo-bilaw. Ay, mayat na, paray. Wen paray. Apay, naikat kayo iti pagtrabaho niya. Ah? Ay, saan pare? Da kami iti imikat kinituyang ko. Ta, kayat milangin ti aglaklako iti barbecue kanda duma pa. Nasayat no kasta. Malangaron. Magtunukan iti sangapulo a barbecue tagatanga. Isuman ti sidaan mi kanibanang. Sige paray. Mangituno agaon. Na, kunak no nakaturog kan. Nga magbilbilang kagayam iti kwarta. Ay, ayos ba daw? Ah? Adamot basit ganan siya ta. Okay day to yun. Aywan, Ken amom kaday ba daw? Nagmayat tiriknak. Kasla naglagan tiriknak. Ngaglaklako talaeng iti merienda. Aya? Iso amay mayat gayam ti kastaw. Aglaklako talatan iti merienda. At least, saan tamang lukloko iti padatataaw? Amang laklaka ako na ni Apo Baknang. Aywan atuyang. Iso nga ita, daytuyon ti panggadanta. At least, nadalaw sa pagkwartaan. Good morning! Tuyang my love suswait. Nakatimpla ako niti kapita. Adamot ang tinapay tanita. Anya nga'y tiginatang mo at tinapay. Taoy. Kita matuyang. Amo ka paboritom day, taoy. Diyak kayat deta tinapay aginatang mo. Ha?
Saan ka di apandisal ti paboritong nga ikape? Saanan ita? Anya nga raw ti kayat mau, ta isot ti mapan ko gatangan. Kayat ko, di adda palaman na. Na, Angam siya kung timapan gumatang, ang mga nusabali man ng tigatangam. apay nga ron niya gungit ka ngay. Kasano kumadyak agungag kat dinadaal mo taldaw ka? Ha? Daytoy lang tilakom at tinapay, marikwanang. Wen, Maray, pandisal kan sa Nicolas laeng tinagbatay. Ay, una yan. Ado nga minti may gimatang itay. Sa nabalay tagpurchisak manen no bigat. Gatas ngay maray, adda. Naibos, ginatang dami nag. Anya, naibos amin ang. Anya laangan nga ti servito'y tersinam no awan mo't lakaw. Naibos nga raw, agpurchisak pailaan. Ay, agsara ka laangan. Apay ngay akas na tibagam. San ka makaawat, iti imbagak naibusan. Wano, agbinulan ka, isa ka sa tiugalay. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirserbi makasarsarita. What? Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan na natuyang. Sa dinong ngay tinaggapuan. Apay, nasken aya sa lutsudam no sa dinaw. Di mo ka dinakita nagapuak di tatersina ni Kwanang, ha? Ha? Ay, kastaya na. Ay, di mo usarang tamatam, si kaganay. Damagam lamay. Pasensya kayo na, saanin na maulay. Talaga sanan! Nakaungot-ungot ni nanatuyang. Awan mo't ti amok adagas nga naramid ka. Aw, apay amul-mulagatan naklatan ganay. Aglisi ka man di tadalan ka. Ha? Naglawa mo't ti dalan, nana? Anya ko man nalawa. Dito nga raw, di kayat ko atagnahan. Ala, aglisi ka! Ah! Marikwanang! Marikwanang! Adak ditoy, apay aya. Ay gumatangak man iti kape. Kapilaan. Wan maray. Nay, apay ngay akas tatit suram. Kasla saan ka pa yan na makaisam? Kasano, makapaasar mo ngamin ni Marituyang. Apay, anya manintiin naramid na aya. May gimatang itay, kat naibos tilakok. Ay, kas jay katimbaganan, agsaraak ka naun. Imbagam kumaa anagatangan. Kas tangar timbagak, ngam di mo makawawat. Isupay kati makaungutan. Ay kahit paspasensya amlatan, maray. Ay, naibusan ti pasensyak, Maray. Kanayon lakas jay. Mabalin mo't ngay baganay tinasayaan. Chep, awan ka di ti madmadlaw mo kininanatuyang. Kas kumaitian niya, ganay. Nasabat ko ngamin itay. Makapungpungtot kitay. Awan mo dakas nga naramid ko kinkwana. Aya, Won, Chep. ay. Ang mga matnuat da kaapa na Wano, nagapad na kinitata ba daw? Inton umay ni nanatuyang di ti paradaan tayaw. Jakon iluglugan. Ang mga kaguran ak tumalayin. No di mo kaya't, di siya klatan. Saysaya at pa'y, Chep. Tapno, mapadasam mal, tinapadasak. Saya ta si Mangput Kantuyang. Sa di no man ti papanam si kabadaw. Iyay, kunakon kat agpungpungtot manayin. Sa di no ti papanam kunak. Mapanak ije bangkag ta. Anya ngay darami-damijay. Anya kumangay. Mapanak agmula. Naimbag ijay, tawan ti mangungungit kanyak. Ay sana mabalay. Apay kumatasaan ngay. Tapno adda pagpungpungtutan di ti balay kasta kaday. Nagturad ka namang sungba-sungbat kanyak ita si kabadaw. Ay, dayta busis mo ato yang. Nakapigpig sa. Ha? Mga no adda makangagkin ka kaaruba. Sakto pa iti mapadakas. Kasla ni Marituyang day tanda di taparaangan, Anya nga tamanan ti ibagana. Naimbagngal daw mo, maribanang. Kastamot kan kamaray. Apay anasapa ka nga imay. Umayak man makiinistoryakan ka, maray. Napan ngamin ni Badong ijay bangkag.
awan ti kadwak ije balay may. Ay, pasensya kan amare. Ngem saan amabalin ang makiinistoryaken ka iti maysa nga aldaw. Adupay nga maintenaskan nga aramidag. Mapanak makitsenda. Kan agluto ak iti kanan ni Enteng into nagawid. Na, kaslasan tamot nga kumarin ano kasta. Nay, apay nga'y makapungtot ka. Agin bibisi ka manan. Na. Nakitak to pa'y nagmayat ti kakatawa nyo kini Marikwan ang ijetirsina na idikalman. Wen no idikalman. No ita, mapan mo pa'y latulungan ni Pari Badong nga agmula iti bangkagyaw. Tapno adamot maitulong mo kan kwa na. Umay kantulangan inton malam. Na, nagturod kamutan amang ibaon kanyak, Maribanang. Saan ka nga ibabaon, Marituyang? Ibagbagak laeng tirumbang nga aramidam. Nasaysaya at matlaang natulungan pa'y ni Pari Badong. Agin nistoryatan to, inton malam. Sanon! Dita ka man langan! Ah! Nasabat ko ni Marituyang itay. Apay, naggapo dito'y balay. Katuan, Apay, akas detero pa na. Nagapa kayo manin anya. ay saan ko nga inapainteng. Imbagak lang ba't nga awan oras ko ang makiinistoryakon ko ana. Tama panak pa'y makitsenda, kan agluto akto iti kanam. Kasta aya. Wen, Amangan mo't no agul-ulbud ka, dungaw. apay ko mga agulbudak. Pudnaw, asaan kami anagapa. Ni Marituyang lang tinasakit tinakam na kanya. Amangan mo't no makaungat ka ngamin anang ibagakan ko na. Ay, saan, inteng? Isupay kit di ati makaungat kanya. Aya. Na. Amangan no pudno jeda magmaipapan ka ni Marituyang. Anya dayta. Ay, kwa. Saan mo na damagan? Agsagana ka tayong kakit makitsinda. Chay, minanatuyang samot deta sumungag. Iwan ngagpaisaw. Anya nga iti aramidin na dito'y paradaan. Mapansiguro iji sintro Si kanti makamu ang makisarita kan ko na. Umisbuak pa'y kiday. Agawam! Why? Mapanak ijay ilay, kwaraw. Asino tinakapila, ta iso ti pagluganak. Siyak! Anya nga iti aramidin nyo ijay. Na, apaya sa ludsudong pailaan. Ah, Ang mga nunagbuntog man nanday ta tricycle mo. Kat inton malum ta makadanon ijay sintraw. saan mo ta? Kahit anya pa'y lang ordan aramidam. Agrubat tangarudo na. Apay ngay makaungat kayaw. Mabalin mo't nga ibagayo iti nasaya. Aha, nagado ka nga momon, kwaraw! Chay, kumusta nga iti panangitulod mo kininanatuyang iji sintraw? Saan mo na damagan? Apay, pinagsasawan na ka, Chay? Marurudak. Nagbuntog ka no ti tricycle kaw. Kayo, Dandan ni patayaba kaon. anyang iti naramid ba? Nagpakumbabaklat na Uray no ado ti dakas ngayong bagbagana may papaniti tricycle kaw. Intulot ko lat ta itinapanan na. Kunaklaki din no kinabil mo, Chay. Nakakaasi mo ta kabilak Kat maganap na ata, nangiwat mo't nga main. Kan nagtangsay. Sana nasaya ti kasta, gani. Respeto tayo lat ta tinataangan No siya, jak iluglugan ang ninanatuyang iti tricycle ka. Pagsasawan nagtumanay. Anya tar aramidam badong. Di ka pala naginaw kung naglutaw. Nabanugat nga rod tuyang. Si kapay lang at aglutaw. Nabanuga mag. Apay aya kasta ka tuyang. Awan mo't tan tinasayat arumwar di tangiwat mau. Di talagong ungat ang tararamidam. Asino kumatisan ama kaungat iti kastang aramidam? Naa, tuyang awan dagas nga aramidak Di mo orayan ang maumaakin ka. Ginaksom basong batan badong! Di tangiwat mau. Di ko na mga ta, husto ka kanayaw. Katwan mag! Na, Anay ka. Aping, anay! Aping nagsipat ka! Bakang pailaing no abay? Gaputan nagngiwat ka tuyang. Kurang pa'y dayta. Anay ka!
Badong! Agsagana ka! Ireklamo ka kini Kapitan! 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 Anya tar aramidam diti barangay hul aya. Umay ko ireklamo ni Badong, Kapitan. Kita tingiwat ko as sinipat na itinagpigsa. Pesaw. Medyo na damage. Ay, madiday ta nga inaramid na. Ay, gani! Umay ka man, tada pang ibaunakan ka. Kapitan! Darasan! Anya ti paaramid mo kanya, Kapitan. Kaya pa, hindi pari ba daw? Tatabadaw! Anya ti bagam ko araw. Mapan kayo kanoy di barangay haul ko na ni Anggal. Inreklamo da kayo ni Nana Tuyang. Deta lang ti bagam. Ha? Apay nga na kinabil mo ni Nana Tuyang. Kasanumat nga main, nakangiwat. Inaldaw nga gungungay. Uray da kami nga raw. Pinagsasawan na kami. Nalabos mo't nga minain. Iso at sinipat ko na. Uray simple labanag, pagbalinan na kidin na komplikadaw. Si kamot ti lumabas ti Tersena, kwarog. Naggapwam. Di tala ngayon ni Tata Badaw. Nagreklamo nga ni Nana Tuyang iti barangay haul. Takinabil ka nun ni Tata Badaw. Ne, apay kano akinabil na. Una, tanag-ngiwat ka noonay ni Nana Tuyang. Uray da kaming tupay di paradaan. Pinagsasawan na kami. Ay, uray siyak matlaang. Nagado ti dakas ngayon balbalikas na kanyak. Namupay da di Nana Tuyang. Uray ni Ganay. Kagurgura na ni Nana Tuyang. Agsasarita da kadita, kwarog. Un siguro Umaymot ni Tata Badaw. No kasta umaya mamakidangag. Una, hintayaw. Yan tangay kumplito tayaw na. Rug yan tayon, asulbaran ti parikot iti nagbatan, da marito yan ken paribadaw. Si kaparay. Apay nga asinipat mo tingiwat ni marito yan. Kita yung tilangan na. Napunwanak nga minan, paray. Nangiwat unay ni Tuyang. Kanayon niya gungungay. Ken simple lang nga banag, pagbalinan na komplikadaw. Naa, tasyak pa'y ti pabasulam, Badong. Hoy, tapno amaw, day tangiwat mo ti problema, Tuyang, di mo amo kontrolin. Kunyag pa isaw, nanatuyang. Saan ka day, pinagsasawan nakmat idi na minsan? Awan mo dagas nga inaramid ka, nagalas ti pa nagsasawam kanyak, nana. Ay, agdal na kasi kaganay. Saan ka akaraman ditaw? Marituyang, pudno mo ti kinuna ni Kabadong. Day tangiwat mo ti problema. Kan uray siyak, pinagsasawan nak, idi awan magatang mo di tersenak. Nagsakit pa timbal balikas mo kanyak iday. Gamdi ka pulos in reklamaw. Kat idinapan kamot ijay balay, tapno makiin nistorya ko makanyak. Kasta unay ti unget mo, idi imbagak nga adu ti rumbang nga asikaswag ijay balay. Ay, kwa, Mara. Ano ti makunam iti na ibagada marito yan. Ay, pudno amin nga imbagada, Kapitan. No kasta. Day tangiwat mo talaga ti problema, Maray. Agbalbaliw kan. Tapno saan nakaaguraan dagiti kabarangayan tayaw. Kain, saan nakaakabilin ni pare Badong. Si kamat paray. Saan mo't basta kabilam ni marituyang takaasimit. Uwain, paray. Uwan, Kapitan, agbalbaliw akaun. Ay, agringkan, agsapan. Nakariingan dagiti karo ba? Ngam nakaturog ka pailang, hoy! Awan matlat aramidog. Kat mapan kag mulay di bangkag ka. Masadutak, si kalaktan ati mapan. May ibus nga ro, dan di bagas na tuyang. Sa dinongay, ti pangalaan ta iti igatang ta. Kasano kumaasan ang maibos, kat di mo amot aginaw. Anya, ajak amo ti aginaw. Inaramid ka ti panaginaw, ngam kurang na ta. Si kaano mapan kag mula.
Basta di nakpakibiyangan. Makauman day tang style mo, tuyang. Ag-Facebook ak man kit day. Na, Ay, apay, mabsog kaya iti ka Facebook mo. day talang arod tiliw-liwak. Malakit din. Naggunay kantaing kay Jay Bangkag. Tapa man asumangput ka, agluto kanto pa'y. Anya, siyak lang nga rodon ti mapanay bangkag ta. Siyak pa'y laeng ti paglutwam. Simang pamalangan na ti computer set nga in-order ka. Agpakunek aklangan iti wifi. Ay, mabit man lang ta picturak ti computer set. Kalpasan na, ipus ko iti Facebook. Anday ta. Kargaak iti caption na. Katas ng online selling at Saray store. Anday ta. Ipus ko man. Marikwanang! Adda ka dita? Awan, adak dito. Anyat umay mo gatangan aya. May sa kilo nga asukar, Maray. Daytalaan. Wun. Mabitlaang, dayalaang ka. Nay, anya day ta nakaparabaw di talamisaan mo, Maray. Ni, kasla computer set, Mike. Wen, computer set dayta. Kagat-gatang ko, Maray. Yamot salsaludsudan no kagat-gatang mo. Uray saan mo sa lunsudan, ibagaklat tamat, Maray. Yag mo ki din di gagatangag tagawid akaw. Na, apay akas na tila nga managawid. Na, kasla makungungit ka. Pasikat day jay amarikwanang. Anya manan, timpasikat na kin ka. Ipaspasikat na kit din ti baro a computer set na. Kahit umapal ka. Ay saan? Na, Apay ko mga umapalak ngay. Di oray awan computer set ka. Tinapatag manganak 3 times a day. na, ti bagam kiday, umapal ka. Kita day toy. In my day na pay gayam ti computer set na. Kita man. Day tunay. Kita. Na, huwanyag paiso niya. Katas ng online selling at sari-sari store. Kung na matitik option na. San ka di anaglawag ngagpaspasikat? Awan mo dakis na, iti impos na, tuyang. Okay lang mat no impos na ti computer set na, aginatang na, ta naggrigregatan na may. Enteng, ayan ti tsinelas ko. Ay sa dinuti pa panamdungaw. Ay kat, mapanak man di ta tersena ni Marikwanang. Mapanak man makiusar iti kabarbaro a computer set na. Ay, kan ambum inteng, nagpakunik pa'y gayam iti wifi na. Ha? Iso ang mabalin ti agbuya iti computer na. Na, asinsado na. Ay, hawin taam mo na nga men ti dumiskarte. Ada sari-sari store na. Agtrab-trabaho ijay barangay hall. Kan, agon online selling pay. Bilibak nga rod kan kuha na dungaw. No saan nga agduti iti barangay hall. Mapan mangi deliver iti orders dagiti suki na. Ura iti kabangi baga barangay. Nakitam jay impose na itaylaan. Na, ay saan man? Anya ay day tanga impos na. Ay jay kabarbaro a cellphone na. Latest model kat. 19,000 ka no ti pananggatang na. Agasa man ta makagatag pa iti cellphone akas ta kangina. Siya kapitan. 700 pesos only ti kipad a cellphone ko. Ay kat agpanunot ka mat iti mabalinta a pagkwartaan, inteng. Ay, ibagam to kanyak, inton sumangputa. Agawid ka inton alas 12. Kasi kati agluto iti kaninta.
Nakitam ti inpos ni kumarim akwanang tuyang. Anya nga impos na. Ti kabarbaro a cellphone na, ken washing machine na. Anya kumaita. Ay nadyak kasapulan ti washing machine. Tamabalin mo't nga aglabaak ang manu-manaw. Awan pa'y gastos. Kan imbes nga igatang ko iti nginginaan na silpawn, igatang kulangan iti kanunta. Ti kunam day awan kwartata, iso asaan ka makagatang tuyang. Kasi numit nga men, day talag silsilpon kan matmaturog ter aramidam. Oho, pasikat kit di aday di akwanang. Umapal ka man eh. Abay ko mga umapalak ngay. Day tatunom. Madlaw nga umapal ka kinkwana. Talaga nga min niya asinsyadaw ni Marikwanang. Sanak nga umapal, period. Ayawan mon tuyang. Ekspektara nga ramidam nga inspirasyon ni Marikwanang. Tapno aggagit kamay. Saan mo't gayam? Oho, apay ko mga agbalin nga inspirasyon ko dahi di abaak. Kat pasikat mo. Apay, masapol nga ipos na amin ti kabarbaro agamit na. Uwa! Mabalin ti makikunik iti wifi, kagawad. Sige laeng, kwarog. Uray siya, kagawad. Makikunikak mamay tapno maka-facebookak. Dahito ti password ti wifi ko. Ganay, di warwaras Wan, di kagdanag, kagawad. Padasin mi man no napigsamot lang ti signal ti wifi mo, kagawad. Ay wala, napigsa ti signal na. Nay, Ha? unyak pa siya. Naglukat adagos ti Facebook ko Uwan siya, ganay. Ha? Yan. Nyan ti banang madyagat kataway, jay kagawad. Wan, adda ni antem di tao Ha? agbuy-buya iti Korean movies. Ay? Husto matkit ni tawan mo tararamidan na di balay da, iti kastoy nga oras. Kawamat, kwarog. Inayabam ko mamot ani nanatuyang, kagawad. Un nga raw, kagawad. Ang mga nagpasugnod da jay kada kayaw. Tinegsakmat nga umay dito tersenak, nawan taramidan na. Di maimay. Busy siguro Naimbagngal daw mo. Gumatangak man iti may sakilo a mantika, maray. Mabit lang tayalaan ka. Ne, kabarbaro manen ta silpon mo Ay, wan, maray. Kagat-gatang ko laeng. 19,000 ti pinanggatang ko, maray. Ha? Nagnginamutan? Wan, nangina talaga ti kasta. New model kan high quality cellphone. Sayang lang ti kwarta. No siyak ti si kamaray. Igatang kulaangan iti bagas kan si daun may kinibadong ko. Apay nga kasta matan ti ibagbaga, marituyang. Ha? Na, gimatang kapay gayam iti ado amasitas. Ay, sayang lang ti kwarta maray. No siyak ti sika. Igatang kulangan iti kapay kan tinapay may kinibadong ka. Nay, anyat kayat mo asawan, marituyang. Ay, awan, maray. Basol ko pa yayan no saan kayo ang makagatang itinginginaan nga usaryaw. Katsyak, kabalak. Basol ko ayan no pulos nga wang kwartayaw. Na, adaya imbagak abasol mo. Kasano mga main katsadot ka? Na, nagpuskol mo tan tarupam amang ibaga sa dutak, maray. Ha? Dita ka man langan. Ay, mabit man lang, marituyang. Tuy mantika ngay, di mo alanan. Ayan jay mantika ngayong pagatang kao. Awan. Apay ngay, kasla makaungungit ka Kasanungay ngay gisak na ito'y pichay. No awan mo tinala mamantika. Ay, sa bawa mo. Nakiapa ka man na niya. Kagurgurak na di akwa nang Na, sadot ko na nakit din kanyak. Imbagak lang mo't asayang ti kwarta ngay gatgatang na iti kumkumporme. apay nga may napakibiyangam ni Marikwanang, tuyang. At nga rod kwarta na. Oho, imbagak lang mo't ti marikrik na. Kan apay ang makaungit ka, kat pudnumat asadot ka. Oray si ka. Ibagam kit dan asadotak kat agpadpada tamag.
Apay, di mo maaklon day ta tuyang. No ko matatulungan na kajibangkag ta. Tadamot ko maigatang ta iti usar ta. Kita am da mariban hangkin pari inteng. Adamot ten barbecuean da. Barbecuean? Ketuen, aglakla ko dan iti barbecue iti parangan da. Adtuyan ti order mo a barbecue, Marikwanang. Ay, agyamanak, maribanang. Awan na nyaman na, Maray. At ti bayad ko, Aywan, kumusta mga ti barbecuean nyo, Maray? Adumalat gumagatang. Wen, Maray. Kanayon a maibus kila ko may a barbecue. Ay, kamayat ano kasta? Hinton makaurno nga kiti pagpuunan. Mangila ko aktumet iti wagwag. Ne, wen amaray. Nasaya at day tatapno da mo pagkwartaam. Awin tapno makaurno ngakman mo't iti igatang ko iti kas iti computer set mo. Sige laang maray. No kayat mo, mabalin mo't nga umay ka dito'y tersenak ta dito'y kaamangila ko iti barbecue. Ay, saanen, Maray? Ado mo't ti lumablabas ijay paraangan may. Ken may sa narigat no maising-singitak dito'y tersenam. Sapay ado tinaka-display alakom. Ay ka, mabalin mo't adita sangwanan ti store ko ti pag-barbecue maray. Nasaya mo laang ano dito'y kamangila ko. Tado ti umay gumatang dito'y tersenak. Ay, saanen, Maray? Okay akon iti pwesto. Sige nga ron. Tamang isabitak langan iti karato lang at datila ko ma-barbecue. Tapno umadaw ti customer mo, Maray. Na, itaman pa'y analagip mo adalusan day ta sewing machine mo. Adda na panunot ko apagkwartaan ta ba daw? No kasta, ilakom day ta tuyang. Saan? Anya ngay, Agda itakmanin ken agripirak iti badaw. nasaya at napanunot mo day ta tuyang. Sana balay, ikatangan ka iti usarem nga agdaet inton mailakok di may sakal din ka. Ay, thank you ba daw? No adda agbatay, gumatang kamutan iti para pukis. Agpukis ka pa'y? Ay katun tapno makaurnong adagaws. Kasla disidido kan atuyang. Una, tapno saan akon nga umapapal kin ni Marikwanang magatang kumutan dagiti kayat ko agatangan kasken kuana. Bravo, tuyang! Bravo! Umayak man dito'y barbecue ang maray. Ay, wen Marituyang. Agurderak man iti lima nga isaw, kandwa nga ulaw. Sige, agtugaw ka pa lang dita. Ta ituunok dagiti order mo. Sige laang maray. Itaman laang ngay may ka ditoy. Ado nga may tinagpadait iti pantalon kan nagpapukis maray. No kasta, agdadait kan agpukpukis kan. Wen maray, iso ti sideline kaw. Ay, nasaya at manta na panunot mo day tamaray. Awan pa'y ngamin ti agdadait kan agpukpukis diti barangay tayo kahit. Iso ang masapul pa lang ang mapanday jay sentraw. Wen maray, nakaamirisak ngamin, idinagapa kami kin ni Marikwanang. Ay, kat nasaya at mata, nakapagpanunot kan. Maragsakan akparakan ka, Maray. Ay na, agyaman maray. Ay, umay kayon to agpadait akin ni Marikwanang. Wen, Maray. Pumasyarak to iti ayan mo, no sa anak abise. Aday ta. Mabalinan. Naluton ti order mo, Maray. Sikamot ti mangala iti sawsawam dita. At ka din ni Nana Tuyang, tataba daw. Wen, at ka di masapul yaw, kwaraw, ganay. Nangagmingamin nga agpukpukis gayam ni Nana Tuyang. Agpapukis kami kumakinigan eh.
Adda kayo mga kwaraw. Ganay. Agpapugis kami man, nanatuyang. Ay una. Mala, agtugaw kayo pa'y nga dita. Ano gayam ti Pukays? Si bintilaang kwaraw. Affordable daytan, kwaraw. 70 pesos ko naman. Isong agpapugis kayaw. Sige, agpapukis kami, nana. Ay, una yun day tabuok mo, inteng. Ay, agpapukis ka man, mat. Awan nga ron wayak amapan ije sentro. Bisiak ije barangay hall. Ay, saanan amasapul amapan ka ije barangay hall. Agpukpukis mat ni Marituyan. Aya, Wan. kabalan na. Katwan, mat. Nakitam ka di tipukis na kwarog. Jepot kan gane. Uwan, nagmayak. Bagbagay na. Katwan. Ni Marituyang tinangpukis kadakwada. Na, imbag mata na panunot ni Marituyang dayta. Iso amapan kanto agpapukis kan kwana. Sige. Mapanak inton malam. Ay, mga laka iti pagbayad mo Nakababain no utang ang pailaang. Kat basit pailaang tinegosyo ni Marituyang. Ay, manungay. 70 pesos laang. 70? Sige. Damat sa nga gasot ko dito. Nay, marikwanang, maribanang. Imay kayo mat. Ay, imayak mare. Takayat ko nga ipa-repair da ito'y pantalon kan palda. Aya. Sige maray. Iparabaw mulatan di talamisaan. Tadaitak intun madamdama. Ay katsika nga ay marikwanang. Agpapukis akmat, mare. Ay, anya nga iti kayat mo apu kays maray. Layered. Ay, sige. Ay namaray, agyaman haktay may kalata. Uray agkakamaday dagitim bagbagakan kaiday. Libata mo nagijay, mare. Maragsakan na tadamutan sideline mo. Wen maray. Inspired by you, Marikwanang. Ay, Uray siyak Marituyang. Inspired by Marikwanang. Iso nga damot ng ti barbecuean kan wagwagan ko. 1,000. Na, 1,500. 2,000. ato dayta bilbilangam atuyang. Oy, ito'y amin tinaurnong ko ba daw? Manungay amin. 5,000. Wow! Kahit anya nga iti pangigatangam kada kita. Gumatangak iti rice cooker kan electric fan. Ha? Ay, isyak mati gumatang iti washing machine tatuyang. Ay, finally ba daw? Makagatang tamutan iti osarta. Nay, si kamat ti lumabas dito paraangan may maribanang. Anya ngay day taawit mo anak kasakaw. Ay karabasa. Mapan ko man i-display iti tersena ni Marikwanang. Ay isag mamanungay day tamaray. Ada 30, ada 50. Gumatang ka, Mare. Ayun man maray. Mga lakman iti maysa. Tapno adda si daan mikin ni badungkaw. At to'y Mare, mangpili kan no anya ti kayat mo. Daytoy man ti alaak maray. Sige, Mare. Ay, maray. Mabalin ka di nga utangag pailaan. Mare. Basta bayadam adagos no ada kwartam. Sige maray. Thank you Itad kunto inton Domingaw. Sige nga road, Mare. Indakaon. Sige maray. Take care. Anyat sapsapulim ay atuyang, kumalaisig ka. Ay na, adda nga rod mapukpukaw nga usarta. Manain, Wan, awan matan di kabarbaro abuneng ta. nangikabilam aya. Di nga rod nasiputan no sa dino tinang ikabilak. Basta ti amok at dalaang ditaw.
No awan dito'y uneg, mga no da ijeroar. Itay pa'y asap sa pula, ngamjak mo makita. Lagi ano sa dinaw tinaudian ng usaram, Ay, mamangan mo't no nalipatan ijay. ha? Ay amu kung no sino tinangala. Agpabasol ka man ako nakaon. No awan dito'y balay, ang mga no inala ni Maribanang. Isulang matilim mabas itay agsapa. Hoy, agtal na ka man. Di kagpabasol Ay, no saan ka masayangan? Siyak masayangan na. Tanagrigrigatak tiinggatang ko itinay di abunang. Adaya mo't imbaga ka sana ka masaysayangan. Tilaeng ko nak, saan ka kumangagbirok ti pabasulam? Nang runa no awan ebidensyam. Oh, nawatam. Ay, Nay, apayakas tatid suram ngay may dutitersenak marituyang. Makangungot kan samay. marurudak kin ni Maribanang. Tapay may, Idilim mabas itay agsapa. Awan matan di ka barbaro abunang may. no kasta. At apam ngayon nala ni Maribanang tibunang yaw. Wag maray. Ay nasa na nasaya at tagpabasol. Nawan pamanagnag mo, Maray. Sino nga'y kumatinangala? Isulaang matilim mabas ijay balay mi itangal daw. Sana balay takasaritak tuman ni Maribanang no umay ditaw. Wag maray. Ibagaman nga isubli na di tinakaw na abunang may. Tano saan? Ireklamok ijay barangay haul. Di oray asawa ti kapitan. Day talaan ka diti umay mo ibaga kanyak, Maray. Ay saan maray? Gumatangak gayam iti may sa kilo nga asukar. Day talaan. Ken may sa atuyo. Mabit lang around, taya lang ka. Marikwanang, lumabasak di Twitter senam. Sige lang, Maribanang. Ang nagkapwam aya. Di taman barangay hall. Intulod ko ti balon ni Inteng, ta sana makaawid. Busy nga men. Ay, kastaya, Maray. Ne, aguray ka Marikwanang. Apay ngay akas ti panangkitam kanyak. Ay, Kaslada kayat mo nga ibaga. imay nga min ni Marituyang itay. Agad? Imbati na ka di tibayat ti karabasa nga inala na kanya? Awan timbati na abayad. Timbaga na lang ganyak. Inalam ka no ti kabarbaro abunang dakan ni kabadong. Bunang? Wen, Maray. Inalam ka no idi kalman. Na, ananwag kumangay ti kabarbaro abunang da, kat adamat bunang may. Sikala ka no ngamin tilimabas iti balayda, sakbayan na po kaw ti bunang da. Na, kat gapo ta siyak ti limabas, siyakon ti pabasulan na. Jak amo, at ay jak kumarita. Ay, sa anak nga agtatakaw iti bunang. Maribanang! Rumwar ka dita! Sangwan na! Oh, apay aya Marituyang. Isoblime ti kabarbaro abunang may ngayon nalam. Na, adda pamanagnak mo asyak tinangala? Asino nga'y kumati sa bali ang nangala, kat si kamot lang ti limabas ijay balay may itiday dingal daw. Amaw nga'y lamlamang mau. Ay, Marituyang, di ka agpabasol? Ha, bayadam kit din ti karabasa nga inalam. Manumo lang ay di karabasa nga'y nalak. Adayo anangin ngina ti bunang may nga'y nalam, maray. Nga, Alakit dahin, isublimon ti bunang may itamot lang. ay talaga nga awan bain mo. Umay kakit din agiskandalo dito paraangan may. Sa anak nga giskandalaw, nusan mo nga'y nala ti bunang may. Awan tinalak abunang yo. Ay, nasabat ko ni Marituyang di tadalan itay. Dito'y balay, tinaggapuan na, dungaw. Wen, At saan mo anak kinaawatan? Tapay nga kuskusilap kanyak. ay siyak nga ro ti pabasulan na anangala iti kabarbaro abunang da. Na, ay, ang mga no inalam dungo. Ay, sa anak nagtatakaw. Ah, Ha? ay, anya nga ta. Nigatangam ni Marituyang itibunang tapno agtal na.
Iti anyaga po nga gastosa. Kan maysa, saan ko nga inala ti bunangda. Marikwanang, gumatangak man iti maysa kilo abangos. Anya pa'y, Mare. Kan maysa asinigang mix. Day talaeng. Sakbay nga lak tingat gatangam. Adaman pa'y sa ludsodag, Maribanang. Anya ngay day ta, maray. Pudno ay timang mangag ko anapan nagiskandalo ni Marituyang iji balayaw. Kat ipapilit na kano asika tinangalay ti bunangda. Ay, wedding nga rod, maray. Ay, mangibabay na bakbaketan. Una yan di kasta nga ramid ni Marituyang. Wedding nga rod nalabas. Ipabasol na kit din, kat awan mo ti pamanaknak na asyak tinangala iti bunangda. Day tangarod kat ti madikang kwa. Kaslay din namin sana na panak iji balayda. Siya kat ti pagpabasulan na nanangalay ti pares ti sinilas na. Tagayam intaray ti aso da. Ay, maminsan pa'y nga umay agis skandalo ijay balay. Ipabarangay kon at talaga. Adumutan tinalata ganay. Ang mga nusanta mabagkat na kita. Agawid tang roder, Jeff. Kung nga raw, mabalina na pagsungrod taday tayo ti may salawas. Ha? Jeff, Aw, adamat bunang dita po unti kayaw. ha? Ayaw nga agpaisaw. Sino ay ti aking bunang iti dayta? Aglat-lati mo ten, Jeff. Ha? Angam kasla ka barbaro pa'y man. Kita am dagito'y naurnong abulong di tawi. Ay, ang mga nuad da imay nangayaw, kat nalipatan na nga inala day tabo nang. Nalabi, takasta. Alahing ta day tabo nang, mabalin pa'y amausar day ta. Ha? Ngam, saan tamat ngam amaw no asino takin ko ka. Ay katibati tayo di barangay hula. When no iji tersina ni kagawad kwa nang. Tano asino man ti mapukpukawan ni tibunang. Ijay nanton nga laan. Nanakwa nang. At dagatangam, kwarog. Awan, umay mila ibati dito'y tersinam dito'y bunang nga nabirukan mi di bantay. Aw, dito aw, kagawad. Nay, kabarbaro mo't day tabunag. Wen, kagawad yung aglat-lati mo ten. Nangalaan nyo ngay. Nakita mi ti punti kayo iji nagkaywan may. Panagkunami kat nalipatan siya aking kukwa. Ay, amangan no day tatay bunang da Marituyang nga birbirokan na. Ha? No kasta? Mapukpukaw ti bunang da? Wan, Amangan no iso dahi tao, kagawad. na, una nga ta. Sapay ni Maribanang ti papabasulan na nangala. Mala, iba ti mi nga ruden dito'y tersinam dito'y abunang. Itadyon tulatan kininana tuyang. Tasan mi amasango ti mapan di balayda. Nala, idisuyulat taditan. Naimbag tayo may kadito'y tersenak kabadong. Ada ka di iba gamaray. Makitam day tabunang nga nakaparabaw di talamisaan ko. Ha? Mingminga man anasayaat. Nukukwayo day ta. Ha? Unyag paiso Dahito'y madjebuna nga mapukpukaw. Ngam, apay nga naglalati matayin. Kawan ata nasarakan da kwarog kan gani day ta iji nagkayo da. Ay, no kasta. Nalipatan nga ron nito yang inyawit idinapan na ngayaw. Kawan siguro Ay, yes kay. Ni pa'y mo't maribanang tatapon na nangalay ti daytoy abunayin. Ay, nalipatan na mo't gayam nga inyawit idinapan na ngayaw. Nala, Ay, yawid mo day tan, kabadong. Tapno sardangan mo ni Marituyang ni Maribana nga pagpabasulan. Mangibabain da dya tuyang. Dito lang kami nagpapabasol ka muna. Ikaw magbagam tulatan Ure bagbaga, di nakmatla dingdinggan. Day tatirigat na. Sige nga Rodan, Maray. Agawid akaw. Nay, bunang mat day tay gamaw ba daw? Wayne, dito dya mapukpukaw abuneng ta. No kasta,
Insublimot laang ni Maribanang. Na. Kunakon kay. Na. Mabutang siguro nga ipabarangay kaw. Iso nga insublina. Saan na ni Mari Banang tinang isubli iti dayta, tuyang. Inalag iti tirsina ni Mari Kuanang. Nasarakan da kwarog ken gani iti napadda ng ayaw. Kat imbati da iti tirsina ni Mari Kuanang. Ha? Aywan gayam. Malagip kaun. Nalipatak nga inyawid day tabunang idinapanak ng ayaw. Oh, makitam dayta nga ugalem. Nagalas. Pinabasol mo pa ni Mari Banang nga nagtakaw. Ay, nalipatak nga agpaisaw ijay bantay. Naimbag amalemaw, Kapitan. Kastamad, Mari. Anat gagaram. Kaya't ko kumamakasarita ni Maribanang, Ay, Kapitan. sus. Dapat ije palingki Ay, un gayam. Nabiro ka mun tayo mapukpukaw abo ng yaw. Adan, Kapitan. Nasayat. Dayta ti makagapo no apay akayat ko ang makasarita ni Maribanang. Kayat ko tagkid daw iti pamakawan na. Kadag iti maday ang naisawsawang kukunkwana. Ay, nasayaat. Tap nagsubli ti sigud alinangan niyo, Maray. Anya ngay nga oras ang makaaweg, Kapitan. Amang ano, agaw-awid na dyan. Tanasa pa nagrubat. Sigay, urayik nga rudan, Kapitan. Mala, nagtugaw ka. Nagkapi ka ba? Ay, saanin, Kapitan? Urayik laangan ni Maribanang di taparaangan niyaw. Ay, naimbag ta simangputkan, Maribanang. Ay, no imay ka, tapno agiskandalo ka manen. Awan ti oras ko para ken ka marituyang. Jay bunang yaw amapukpukaw, nakita kiti Teresena ni Mari Kuanang. Mapan mo alaan ijay, tapno awan ti ado asaum kanya. Sa anak nga imay, tapno makiapa, Maray. Imayak, taumayak agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan no sikat ti pinabasol ko anang alay ti buneng may. Ay na, nalipatak meten, Maray. Jak nalaglagay. Nalipatak gayam ijay bantay idinapanak ng ayaw. Nasaya at met no nalagip mon. Ay, pakawanin nak, Maray. Mapakawan nak kaday, Maray. Ay katuan Maray. Basta ikarem adimon ulitan. Ikarik, Maray. Saanen amaulay? Nasaya at met. Mala, umunag tangarod, tain tapay agkape. Ay saanen, Maray? Ay alakit din. Ada ginatang ko at tinapay ijay sentro. Agkape tapay tapno maraman na matjay tinapay aginatang kaw. Ay, ay, iwan man nga rod, Maray.